Kajalan yang ba Shillong sa sisian kan penlong ya ka procession ba kumba julong man laos nem. Bat mentaus nem on penlong hakakat arterik unai wing anjar pulai. Habakren sikalabatha kubor uba Barnabas Nongba General Secretary jong Parish Pastoral Committee ka parishing maniba ula pintip ba Apostolic Nuncio na Rome Shari India ba Nepal. Most Reverend Leopoldo Girelli unsawan may shimbenta hakamas bakut hakapor si posteng men step ringkat watch Bishop Victor Lingdo bat kilaingot ki Bishop Bathamai kata u Bishop Wilbert Marwin Bishop Ferdinand Dakar Bishop Joachim Walder jongka Aizol bat kilingdo lapintim ba hakapor si buje steng men sngi on zdang ya ka procession ba na dhangeti Shillong Jawai Road Don Bosco bat on penkut biang ha Calvary bat on zdang ban khang ya ki kali nadu kapor khat arbuji mengi ringkat ke je trailang bat ki pulit penyat kali ha ka baide berkene ke sngi lai thoba lemba ke je trailang ba ke district administration on perkheng ya ki nong di dukan ki bajuan penyeng dukan ha surok bat ki jaka yeng kali khnang man aila de ki riunget ban penyeng hi kali jongki ha ki jaka balabo kurpang ko Muhammadan yoring hep Saint Edmunds, MIT, Madan Malki, Bachaki Jaka, Balabo, Daka PPC. Dinakaman, tip kartu kali tip nakamutaka bawa cek posisi. Awalnya Islam di Kosovo, ya baru ki para mengenai nak Shillong Archdiocese, Jawai dan Bangsa dan si benda akan diproses ke Bangla akan terkait dengan November apply. Step yang setang yang kedua kapor kendai katsan berkemas kalau ada porsi kuji pada tahun sedang memakai berembak begini orang bagi His Excellency Most Reverend Leopoldo Girelli dari Apostolic Nuncio dari India dan Nepal kita perlu bagi Most Reverend Victor Lingdo dari Archbishop dari Shillong dan lain Bishop Tamai kepada Bishop Wilbert Marwin Bishop Ferdinand Dakar Jual, bahkan juga Bishop Joachim Walder jongkang Aizol Diocese. Agapor masih berisi setiap instansi prosesnya ini nekar ini dan keti insya Allah Jawai Road, in Pojok Kramen Road dan Bosco Square dan di Kuliah Kalmari. Hamba gede ban nampak paipan di luar sana dengan jenayah beli. Ikuapan bertip sepiba, ketika berpak kali ini untuk nyaru. Amadan Yorudap, Sedan Men's College, MIT Bundin dan Holy Cross Bundin, Saint Margaret's Convent, Saint Mary's Convent, Saint Anthony's High School Mini Stadium, Christ King College, Don Bosco Technical School, parking lot of Florida School kemudian nanti nopo Hopkinson Road kepada nopo Saint Mama Margaret Hostel di Kintai Saint Anthony's Batka Malki Playground. Kibe ki kali bawan kumba jumlah ni manusia mengaji berbaik Batka traffic police jaga Shillong ilai Shillong sini kita ini kali laman pakro barik point nanti nadin painau adu sabat set luar lasunya ini kesulok nanti nadu khas building nadu jika ping ni adu di IPR nakta di khidmat treasury office opposite additional secretariat ketika bayar sodom one way to barik point nakta adin yang governor nakta khidmat Don Bosco Hall Hopkinson Road dan di jika parking kendian itu Nanta Jacob Snyder Boys Road Shillong College Bajuria itu gue kelang. Ini cekak kita di tempat kita nak lagi makin dia pagi kali ini cekak. Hal bagian ini terkini kita dulu pagi volunteer yang kalian cekak tinggi kerpat di peramalan keluar segala cekaknya bagi dia sekarang dan dia kerja petang di volunteer ini kenapa? Kita perlu dikalikan malah kampun nak kebiri nunggu jika baru kecukup pot bahkan nunggu kan jibulak yang kesurat bak. But ini kita pakai surat pembangunan ini kita rusak ini mungkin pak betang single file tang silan kenapa light dengan nunggu kan jika tu dekat trafik kembali bawan kunjungi di beliau.
Hakabani makani bar bertip sepi ba kenika sulok dan kiti Shillong Juwai Road, Main Road, Don Bosco, telah declare kong no parking zone dalam tang taksi. District Administration Kampung Bali Kampung declare no parking zone di area. Dalam kiti Shillong Juwai Road, Baimkra Main Road, Don Bosco Square Bar, Kalbari. Makani jika nanti banyak procession. Kikali ingin kan menurut Samsan kami kali baru banyak dulu nakal beri Don Bosco berkunjung dan Don Bosco saya dan keti kalau menurut Samsan ada undang ke program kan lah bukan kalau entry restriction dan kali berkat di bawah nampak barik point fire brigade kunjung na fire brigade point nanti namun nanti dan keti ada fire brigade dan ke puar khatam je adu lain ko kata berdiri ya procession adin baga procession de layak tekilaman ngilaman beli ketika Shillong Juwai Road la kerpat ada district administration makin kerpat ikin di jingdi badan khatam makin dan mana di jingdi dan keti Shillong Juwai Road lain kurang Main Road dan Bosco Square. Nanti kemudian perusahaan berkunjung ibun diberi kebayang bayang hak itu nanti. Ketika kerpat dengan jungiru kalau bagi bawan, jangan kejikinan yang jungi mungkin lagi balik kemudian berpatah ikut Islam kamtan begitu. Kita di dustbin, kita di kriya, kita di lampung kelang agak jika parking bersama-sama, makin berat agak dijadikan. Kecil itu kecil kerpat yang nak keluar kalau tunggu lagi berusia, yang kali inam yang kali inam overtake in scrap yang kecil, tak di traffic police pada kemudian dia itu ni, apa orang orang ini polisi cakap itu mu, mat baginya disuk masuk, anda suka berdoa itu kan apa pada nulis itu loh, kompal ini kita cuci, pada bilang yang kita kira temporary bagi paman ini kan mengelak undi gila besar berlebihan amar kita cakap pakai di school ini kita kira jadi bilang pendekat terus untuk kerpan ini belum tiba nomor simu dalam lekoi nama ni agak simu buat berkat di dalam school tidak ni kita kerpan negara ini agak banyak bagi keproses kemaluan karakter nomor ada apa Nanu nangren kemam sih kalau volunteer. Apa kita baru syakil volunteer lagi? Dia ada surat. Di volunteer ada surat, diberi dia lain-lain sama. Kita pernah Islam diberi pelajaran pun dan pun. But akhirnya Islam mentala sang Islam. Ia pergi diberi kewan sekamas. Tak mesti mentala informasi semua je. Kemudian ini merupakan rumusnya dia. Pada apa prosesnya diberi nasor ini para pengen diberi lagi seperti di Paris nasor kim jual eka mas pun tunang bawa haka mas semuanya anda kiwan bersih bentar haka prosesnya itu kena lebih kembali solo kita estimate ini kalau diberi buat ibadah dalam itu bersikap dibayar prosesnya maybe lain buat dibayar si buat dia yang itu lagi si bentar. Tengah-tengah kita itu akibat warna kita si benar silang.